Nih guys, ini Baung 99 latihan pas hari Rabu. Tek kerap ber mas, main tren. Setting boleh. Oh setting, setting terus guys. Buka ada lagi. Buru. Ladin man teku. Bukan lagi, ban saya kalak lagi. Terus lagi. Ayo buka cepat anak buah. Enggak nancak ke ban ki, saya lauk ki. Saya lauk melarat ki bukan. Ya, saya lauk tak kok. Ya lu ya, tu mak pun. Masa gua. Raja lah guys, baung guys. Un baung un ngetren dina lah kan kendeng guys. Tak bau-bau sus. Ini yang pemakernya guys. Aja lah guys. Hah? Apa biasanya jadi pilih. Ano? Corak bedolan ginjak ki. Sembilan rekor. Om Vito guys, ini pemilik baung guys. Udah mau cerita guys. Ada cerita di pengocolan. Cerita apa ini, Mas Sigit? Plecok. Pak Padel Gitu. Pak Padel. Abi tak ngeder. Pak Leo kuan apa diren. Ragu-ragu. Meragukan. Om Vito Wak guys, Kano TV guys. Kok di tren ini Om? Nggak mau dikerap hari Sabtu? Hari Minggu nah. Lu tren. Oh, yencal nah. Wajib, wajib. Pak Lema ada kah? Pak Lema takut ke Floreng kan? Sini kena. Ada kue kau. Jangan lempar cukup cakap. Ini bawa cuma takut ni orang. Lah. Benar nomor Pak Lema, Pak 6 lo. Kau timbang nomor berapa kau? Pak Sanga. Hah? Pak Sanga. Iya. Dong patek.
Diamond pit crew. Guys, nyeting guys. Oh, tangga na. Dorayu. Ada benih nolong ikan ada tak nolong Aku tambah kecil. Jok kurang goreng ya dom. Aduh. Ada apa apa gitu? Duh, arah aja udah yuk. Dem mana? Kode. Apa cuma setiwa tadi semuli jan umbo. Sopyan. Wah setiwa om Jinol pocur bentak makan don jan om Jinol bagla. Video call so jilot. Lah partaju kok mundin baung guys ya. Tambar tekuk bang ebeng, are baung. Dah ya, mon lain tak nemu. Hah? Iya. Tak nemu. Mon beni baung dek tekuk tong-tong. Nyaman boleh le baung. Aduh dah, Bon. Warak lah. Ada stel balap. Dari stel balap, skon berapa stel balap? Hah? Hah? Itu gayan kena ya. Om, dah bau. Apa kalah om? Oh. Oke, jangan lupa ikuti Facebook Dunia Sar, serta jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Dunia Sar. Salam sampai buruk, sampai mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.